ngut istighfar ngut. Oyong. Oyong. Dadi tolek cip, sebang cip dadi tolek. Mirip cip menyamang aja kagak menyamang. Kone banyak kemar. Ono ci kemar siam not. Siam cenano kako, siam moliki. Tuh kemudian kemar not. Ujang sebang ci jelek ngut. Yang mikir ibo yo, ada ibo pikir lacang panak si, pianak si, patuh panak ya pianaknya orang. Gila mau ngeng. Len panak, pianak melenang. Panak artinya nak luh. Yen pianak nak muani. Apa karena ini luh madan panak kia? Ini luh madan panak boge yo bajang pan yo juangana. Ya. Yen pianak ni muani madan pianak boge yo truno man piaang panana. Artinya pianak ci subo ngantene subo nengken jua nak mena una agung sing nak dayu ing okan cekurdo sing nak prodewo sing pragusti sing nak mena tuh meme ngatut panek. Nengke na janda non. Li jangot li griyo dau. Wih. Griyo dau tuh negara. Sing yo Banyuwangi. Artinya mantun Cina Jawa. Mantun Jawa polam. Oh. Lo sing bisa bahasa Bali nen boren tuni oren cang nganya kejeruan jak sing bani cang ngomang. Adi gitu. Ayo bahasa Indonesia kan. Nyen kalau ngajak nyen oren cang jumah terus. Pana cio, pana camuani kurang nang yo oren cang mebat nganya ke kejeru. Begitu kurang neng cang ya kepuri begitu cang Juma jangan empu bocinglah cucu bo muani cucun jagus sedane otomatis cang badan Kak Agus cang Pak Lisa cang ketut sangut Sujano cang liu secing ladan begitu tuh cang empu tuh nih jajan cing empu di balai Banjar aja cucun naga sayang dua aja menggendeng ngutang sekau santi yo gendeng cang pupo sinom cucun cayo nyebak mengutang wah nagi nyonyo polon kini yan kaget begitu mulai cang mulai bisa ci bahasa Jawa bisa engken ci ngomong bayu merene kaget wang aportin merene mai yen kemo merono yen kemo mai das marana merene mantun ci ngerti mantun cang ngerti mula bisa ci bahasa Jawa ngot bisa yen bisa bede-bede sidik wae begitu tuh banu cang dasang cucun ja jerit cang mantun ja engke teko mantun ca dibiak cajak kleseng nyonyone anu baju kutangna plos ketempet yang mau berarang nyonyon mantun ca not cang berarang tuh bot berarang nyonyon mantun ca dingin awak jalam ambil cang berpikir dalam hati engken ji berpikir tuh sehingga nangoncang soma sehingga nangoncang mantunya sapu cang nasinya kita guna lemo apa kini mantun kita ge amaci begitu tuh bo ore nemu anu dasang ore jang dasang banget mantu nyemak cucu caplok terus nyonyone kan cucu becaplok memunyi mantun jatuh men engken mantun cio Pak jangan joh Pak tolong candong cucumu candong bahasa Indonesia aja kuda tuh artinya cio udah nyanden cucun cio udah cang nyanden sambil yo menyonyo sambil ci menyonyo engken ci nyanden wangonyo ane wang opong ane terang terang nya kedek cucun cia bongkar cucun aduh kedek cucun cayan bisa tiap memunyi mirip memunyi cucun ca engken mirip munyi yang bisa ngot memunyi dom yo kak yo yo istighfar cingut istighfar yo nyonyon mantun ci lagi dom ci
Nah idap nih agetnya memunyi cucun ya. Begitu mantun jang orientas Pak tolong gendong belikin coki-coki ke warung. Begitu aja cang ke warung ya jimpit cang panik ke di warung. Begitu pambien ngeling sing bien nepung nyonyon mantu. Bien mbak nyonyo dia main phone. Bien canden cang wango pangane. Wango nyone. Dang len mantu jemaah cang ras nyonyo ne pang glu. Saya ada nak notang. Nah, suwecoy do sang yang widi. Ayo. Jak sang yang widi aja nyusul nyonyo. Begitu dipang pa temaro ada nak notang. Nyen, bisa go sing panak canon. Tekoli jeruan suwun ngemebat ngabo blakas lung meter tengah. Sadot tuding cang lem. Engken yo. Cai po. Ngelek-lek nyonyon somaca pentil-pentil ci jumah. Bocol polon bodeman mau kawin mau ke kidong ngedeng yang satwo di jalan-jalan bok kaden ke kawin angon ci sesuluh benernya lek-lek nyonyon mantun bo pecil-pecil ci jumah yen meklo mantun bo jumah mah cai nage milungnya cucun cipo gitu yo panas basang banak gitu jangan ada yan bapo jak uyang-uyang nih nggak satuan ginon cang milu cang pedih lawan cang pedih yo kan dan bisa pedih awak tua kalah kan yo menapo je dua panak sing idang ngalah ngeraramo kaget bang adik gitu cang bisa ngai panak cai bisa ngeraramo kaget bang nanti milu cang pedih konflik cang sarung cang kalau cang buung adi buung cang sing matlano nih kaki bo kaki nih bo begitu tuh boh kalau rian cang nih bapo tak ngisi nyonyon somah cici pecemburu nak bapo sing sengaja. Nah ingat-ingat nih bahan ciga dan telung tiban doang tiban nyep-sep nyonyon sama bapoten bapo cemburu. Ayo. Istighfar cingot. Penyakit mulut ji. Nih bulaksanaan cimadan gamyo gamano derati keramo nemeneng kurang dipal nemeneng mantu pendidi. Pelajari banci di Darmo Wacana kapah pang ajak gumi keken yo. Darmo Wacana di balik TV jam 6 toh. Apa artinya nak lam Darmo Wacana? Darmo Wacana. Tuh bo. Jam 6 dibeli TV tuh. Tuh bo apa artinya tuh? Darmo Wacana takon ci. Jam 6. Artinya sing nawang. Nih bagi mau punya sing jam minum sing kan punya lam. Lemo maro bisa nawang giges ngedeng ken brayo ngedeng ken semeton to jelema punya ken kebisan ngelah pipis bede orang ibo liu to madan masih jelema punya ada kecapang jelema punya eko dwi kesumosari tri ngemertaning panjak catur kokilo baso pancawanara konyer sadwanara rukam sabto suro panga pepitu kan bangcang ketek berlebihan uyang-uyang melam yen benyong lah pesiu kangwang bantal beli di pekan busung man semat man tali man pengang ilang jak siu pengkupi bana cangkir do benyong lah pesiu ngelek-lek Supra X beli yang uyang naset nenggil do kagak batu tur pun das nyinyi cikal dot pun dunya liban cimo oh yo dadi sing bang satwa banci ben gedeng otak ke stres not Dewi Trijato beling konen nganten subuh beling pang engken benci pang bakat kan jadi nangkep nyen beling Dewi Trijato gending otak megending bertimpal uren gending ning nyen lam lolo nyen lolo lolot kita na lolo unduk beli jani makurana beli nawang anto pale anto adi masih ple ya banyak latek benci ian inaragama yang beli adi sopirne beli motorne dua sopirne menyetir sina luang pejalan montore untuk beli jani majudi anto pale anto mula pale anto
gawe sakit hati Rakonake ngamul mulai lakar Mesadu kepinik matuan beline Ser Iyan ni nadi tusing deman poken ba lima ceki Cuma gening apa cinengkek nih Demes bes cekian adi Iyan ni nadi tusing deman poken ba lima tajan Dong nunasi cang mangku pasti kopang dadi Polda Bali adi Ini nadi tusing demen poken palima mitro Ngilah kabuci gending na Ayo Kako menggending Gending melama Gending Iwan Pales Iwan Pal gitu na Iwan Pales Ubah Gending Gending apa lam? Gending gitar tua Maaf gitarnya sudah rusak Batal Judul Ani Penyanyi Dewaji Romai Rama Dojena Dewa Nyen Bang Haji Omai Irama Dojena Dewa Ani penyanyi Haji Omai Rama Maaf Aninya sudah hamil tidak bisa menyanyi Apa sing kaladau nih Api Akademi Fantasi Indosiar Wih hebat nih Nyene penyanyi Suto dari Denpasar Wakil Bali Judul nyanyiannya Sampik Ingtai Apa gendeng Suto ujang Sampik Ingtai Paling sing menuju puncak gemilau cahaya tuh di Jakarta ini di Bali mengendeng itu si rarut penonton yang di Jakarta apa gendeng melama gendeng kakak di Jakarta cinta anak sekolah kereta senja istri yang tak berdakwah kelelawar merah denam nyipelet rumah tua telur mata sapi si buta dari gua hantu pajak judul sinetron nyang tuh sampai kakak dari sampai tidak di bapak nih mejap ngeling sampai ya bapak nih sengiteng gitu satuan pidan gitu ngeling nah nyanyian slow session apa modern session mulai itu action gitu nah session sedih gini ngut nah cingling mesin suatu nun urin ngoyong satu nusa satu bangsa ngil suatu nun miluk lagi mulai pemonon satuan sampai ingtai jani sube lumrah di masyarakat gambaran Runi kala ia hidup berumah tangga kewala duga stala adi ngajak beli kawin lari keselkenake sepal
alangan adenang subemadya Bapo bonelam iya sing siap cek sian nih sedang iya cai sampek jenang cijelek sing lek-lek pantas boci deman ke komplek misi sing itu jindi pangsarameng sampek bungut tebal kerangken samal deman ciken rujak kedongnong awe nang bong cigonong misi sing itu jindi pangsarameng dodong hitung seramut yang aleng takoreng sampek apa tage ci dadi ci nyebakan bapan ci orang tiang sing nyakin ing tae po adan jelema ing tae itu ye tunang sampai kenot ke jumana ulo sama danung tae oh neci sing nyakin tunang ci kening tae ketot nyakit ati ci bapan cedek satwo cengeng cine truno cengeng ci bapo sing teman ngelapan buku kere bapannya ne pedek saja nyemak sempat lah mati nesbo mati bapo sing demet mulai mati ci oyong iya suwut saduone ya benyah latik bungut kakonon nasib gimur luwung bading yang dipongot bading bungkaring banci ci yang ini disampek kakak di bapane iya cai sampai ngen malu bang nama gening sampai malu ngalem yan pidan zamane jukut Jepang anak lo demen membok kepang yani zamane jukut plecing anak lo iya demen meriri boning jani zamane jukut ekul ado engkacang yen tipat wadah piring po artine siumangatus sakit sampai do jukut pelicing ngono hi sampai ke jani damai aduh sing ada bayo dilakar nganten walau jadi ia ada kini rahmati tuang cingending kengken ngomong ini ngalah kan menibanci sampai apa tak cikin bapanci orang antap yang popo lambat ben bedik ora dia impala jamu enggan menjelma embuh jelema demen nyacat kekawin jelema demen nyacat nak mau sastra ya nado nak megidung yo bedelemo tukang cacat sai jo aja masatwo yo ibane paling ora paling mangkano wah widan menortane wah ngen sing ada sugeng kan menyo apa nih paling maji di bumi pipes kayak tuh pipes ora paling maji ya saja pipes paling maji di bumi ya mau nak tombok betaropang sing ada tsunami mau kaget banget pipes iya laku joblar lemone mone berat kayak menjago Dewi Trijato kone belengi juga idang ini mau pulas blar sini kamu deh yeah babi ngepet duri babi ngepet jikes wok bungut cinon
Weh, kijau lengklon sing nang. Ada berita? Ada. Berita apa? Yang ngorto lan. Ngorto apa? Ngorto ni sing tawang. Yang ni sing tawang ortang ni tawang na ortang. Ni tawang ortang kan bertawang kan penonton montongin. Men ada orto tawang, ada sing tawang ni tawang engken. Ni tawang. Oh, kene contohnya orto bertawang. Busan sedonden menyoglur-glur dini ngayah ken perdadane kenan atua apa picosan di jeruan. Kopi, nasi, jajo magenap. Nah tuh kan botawang. Nah tuh bemadan orto botawang. Do bian orta botawang tuh. Mana nih sing tawang? No nih sing tawang mejap suun wayang man yo nasi bin. Bukan sing tawang, bukan orto sing tawang. Ah kakek jelema bocini. Ajan ki. Nih bo. Bangkong lek-lek gula cine apa ngelingkung jalan mula satuan ki ora cuma magay di tamu jani blar oh tamu magay non pidan merolin tuni kalau pecat masih tuni kalau gitu gara-gara kejawab bahasa Inggris gajah nak menyoba bahasa Inggris nang gigis-gigis kawan ki bahasa Inggris mungkin ya umpamane ada no smoking apa artinya di Pertamina tuh ada no smoking apa artinya minyak habis. Kalau minyak habis, tuh ada Pertamina tulis yang gede no smoking, betulnya ada tulis nyenik menggantung minyak habis gitu. Sing jatuh, sing artin itu no, nak ngantung nih boyo-boyo cilemu. No smoking artinya dilarang merokok. No tuh tidak. Bisa Ci, coba nah tes jangan malu. Nah, ya numpamane lari, run. Nah. Ian tidak, no. Mobil, car, tidak, no. Jadi lari tidak, mobil tidak. Apa bahasa Inggris nih? Rano Karno. Pinter lu. So, ya guys. Ian bebek, dak. Ian bebek putih, wet dak. Bebek selam, black dak. Bebek melaip, dakep. Kalau dakep, melaip bebek yang sing dakep sih gue ya dong. Weh, yang bebek orang kita, yang talu bebek, dak sino. Ay, menyah-menyah, bapak saya ada nih. Weh, yang belajar menyoba bahasa Inggris, kata benda pelajin si malu. Contohnya kan, yang tembok, ul, yang dah, ul, tembok, meja, table, yang dah, jadi, table. Penggarisan, rulo, yang dah, rulo. Oh, pinter kamu. Yen bunga flower, jenda the flower, biu the banana, pas, punyan biu the bong, hey, nya besi lu boleh non, won jangan berjanji, won jangan janji blar mulu penyakit masyarakat mulu ci, wang bo yang penting yang segarnya engken orang keledotnya. Weh, lengi semenek, ci miseng milu ci unjuk rasa, yang mujang unjuk rasa, mau toleh mau, menyo mau toleh nakin masyarakat ini di Merageng, ada nak unjuk rasa masalah lengis, enggak yang saya ngurit agama Hindu tu nak sing unjuk rasa masalah lengis nyaji kudau lengis sing jadi masalah, ani masalah ha, bendan je menek baru masalah, tadi gitu tsunami mati jauh nyang tu, kakit jelema cing lah, Man ada karya amone sing itu blar. Ada karya amone, iki nasane luwung karya ni do. Adi tawang ki luwung munyin cecak asan bo memunyi. Cecak aran kecak Saraswati. Kal Bandan Saraswati mau pindahan cecak, ciri itu, ciri. Ya upamane dao, dangin memunyi cecak Botaroi suara dewane ayu kang suijo karyo pih luwung gaya luwung yang dadio Botaro Wisnu dayo artinya luwung gaya usan dijo mempunyai cecak ablar dangin artinya luwung karyo yen lot wah Botaro Brahmo memanas nyamo dari musuh artinya jelek yen dao Botaro Mahadewa kuning artinya jelek liakin pesan teku oh yen dal lo dajak dao jelek yen dadio jak dangin luwung munyen cecak kal banyo yen ngelah gai gede cara di ciruan
Ai benyotong onyang dadio jang cecek aja dangin. Kang onyang membunyi dadio aja dangin. Jang sing plut dadi penitia cecek. Si aja wa makandok ket semang sing ada apa kene non. Blar. Oh not luluh Dewi Triyanto kene beling. Konen nganten sesuwun Cisubo beling nih bo dadi sesemeng panyak di lengkonon. Luluh onyang ngerti peh. Onyang pegawai KP pesunot. Dadaren ya mulan sedang punan dalam lawan parek sia-sia ning kunang parelele Rama pimpin lolo kali kelot nyaman nyai nih singa kakang bok anak degire dab-daba Dani